Sanibonani wey'ngane wethu ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuni channel yahamba phambili eRadio Inkezi lami igama ngiveze ngithuthuka ngakhuluma lobathile asibona amakomede mothi mhlawumbe usemusha kuleli khasi sizophinde ngicela nje short uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu umzimba okhala imali uthi ukuthela uganonyo wabe mtshelo insizwa yakwazi kodwa lapha nokuthi-ke banokhehlelezi laphana-ke abaholi lutho iqembu umkhonto wesizwe MK nemoto zabo aziqashwa-ke laphana letsizwa ibisenza ividiyo iziphindiselela-ke laphana-ke kuyena laphana imfanisa nezifene ukuthi-ke akanaka abangani bakhe abazimfene angandi kakhulu ey'ngane zakwethu nansi ividiyo kamzimba okhala imali iziphindiselela ngempela kwensizwa iyakwazi kode. Angifuni ungijwayele kabi mina uyezwa awungifuni ungijwayele kabi angazi uhlangana naphi wena nokuthi thina siholi sinokhehlelezi uhlangana naphi nokuthi iy'moto zethu ayiqashwa wena ngabe unaka naba abangani bakho wena veza lapha nazi iy'mfene ngabe unaka naba abangani bakho wena yabo naba abangani bakho wena naba abangani bakho wena zikodwa futhi ufana nabo naba abanye lapha veza lapha naba abanye lapha abangani bakho iy'mfene okumele ngabe uyayinaka naba abangani bakho naba abangani bakho uhlangana naphi nokuthi imoto zethu ayiqashwa nokuthi asinayikhundla kwi-MK azizelanga ikhundla thina kwi-MK azizelanga indlala seza lapha thina sivele siyisebenzele umsebenzi wethu uphusheka